mwaramutse neza mwese inshuti bakunzi bayibendera TV kaze makuru yo kuri uyu munsi turi kuwa kane tariki 22 kwakira muri mwaka wa 2025 ni tariki 23 sori na makuru rero twinjiyemo muri uru rukerera nizere ko mwese mubeze neza. Aya makuru turahera muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa imirwano ivuza ubuhuha hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FARDC ni muri Businga. Turaza kurebera hamwe kandi bivugwa ko muri Warongo imirwano yikaze imaze iminsi 2 hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 na Wazalendo Inyangezi. Muri aya makuru kandi turarebera hamwe n'ibivugwa yuko kugeza ubu ngubu undi muntu yishwe yarashwe mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wishwe ni muntu ki, yiciwe hehe, ese birakekwa ko yaba yishwe nabande? Muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu umuyobozi w'umudugudu wa Buramba yishwe arashwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana kugeza ubu ngubu. Ibi nabyo ndaza kubigusobanurira akantu ku kandi hano ku Ibendera TV. Perezida Tshisekedi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gushyiraho umusimbura wa General Mwaku wapfiriye muri Uvira. Uyu washyizweho yahawe izihe nshingano? Ese ni muntu ki? Ibi byose urabisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Birumvikana turaza no kunyura hirya no hino turebere hamwe ibice biramukiyemo imirwano muri iki gitondo, turebere hamwe n'uburyo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kubyitwaramo. Byose ni hano ku Ibendera TV. Rero nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko mwaramutse neza. Abagiye mu kazi rero, mbere yo kujya mu kazi munyemerere tubanze dusangire aya makuru hanyuma amugende mumenye uko ibintu bimeze. Mukanya gato rero turinjira muri aya makuru ku buryo burambuye, ariko ni munyemerere nongere mbibutse ko ni wamaze kugera hano like yawe uyitereke hose ngaho mbone ko turi kumwe. Ni bari bwa mbere ugeze hano kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo ubutaha makuru ajya kugera udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mukanya gato cyane ni amakuru ku buryo burambuye. Mwese aho muherereye nongeye kubaha ikaze muri aya makuru twinjiyemo ku buryo burambuye ku Ibendera TV. Na makuru rero twanzikiye muri Kivu y'Amajyepfo, ariko mbere yo kwanzikana aya makuru abantu mwese muherereye mu uturere twose tugize igihugu cy'u Rwanda mbahaye ikaze. Abari muri Kayonza, abari Nyagatare, abari muri Gatsibo, abari muri Rubavu, n'abari Karongi na Gicumbi, hari n'abandi baherereye mu turere mutajya mutwandikirana rimwe ngo mutubwire niba turi kumwe, ariko namwe turabasuhuje. Abantu baherereye i Kampala muri Uganda, abantu baherereye mu Burundi mu Bujumbura na Gitega, abantu baherereye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, Kisangani, Uvira, Goma, mwese ikaze. Abantu baherereye Nairobi muri Kenya ndabasuhuje, namwe mbifuriza ikaze muri aya makuru. Abaherereye muri Tanzania, bari Sudani, Zambia, Mozambique, Malawi, namwe ikaze. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi, muri Canada, Australia, Ubufaransa na Norvege, namwe ikaze muri aya makuru. Muri Kivu y'Amajyepfo rero dore uko ibintu byifashe. Imirwano iravuza ubuhuha hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 n'igisirikare cya leta ya Congo muri Businga.
amakuru aramutse muri iki gitondo aravuga ko hamaze iminsi hari imirwano y'ikaze hagati y'abarwanyi ba M23 na Wazalendo y'Ibusinga na gace gaherereye hagati ya Nyangezi na Kamanyora ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo rero imirwano ikaba yongeye kubura muri Businga kandi ikaba igikomeza kugezana n'ubu. Amakuru akavuga yuko imirwano irimo kubera mu gace ka Businga ni mu gace iherereye aha angaha mu gace ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru kandi naho biravuga ko imirwano hagati y'abarwanyi ba M23 na Wazalendo nayo ikomeje kuzamuka. Ni muri Impeti indege zitagira abapilote za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kunyura hejuru y'umujyi wa Kashebere ni muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko bikavugwa ko nta gitero na kimwe zigeze zigaba, bitandukanye nuko mu minsi bitandukanye nuko ku munsi w'ejo n'ejo bundi byari byagenze. Amakuru aturuka muri Warungu muri Kivu y'Amajyepfo aravuga iki? Imirwano ikaze imaze iminsi ibiri hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 na Wazalendo y'Inyangezi. Imirwano ikomeye imaze iminsi ishyamiranyije abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na M23 bahanganiye na Wazalendo mu midugudu itandukanye yo muri teritwari ya Warungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano yibasiye cyane umuryango wa Karongo Nyangezi nk'uko byemezwa n'abatuye muri ako gace. Ku munsi w'ejo amasasu yongeye kumvikana hagana saa 7 z'amanywa ku isaha yo muri ako gace nk'uko bitangazwa n'abatuye ahangaha. Guhera ku wa kabiri no ku munsi w'ejo ku wa gatatu humvikanye urusaku rw'imbunda none ziremereye mu bice bitandukanye byo muri iyo zone. Umwe mu baturage bo muri ako gace yagize ati byatangiye ku munsi wa kabiri, hanyuma ku munsi w'ejo ku wa gatatu nabwo imirwano yongera gufata umunsi wose ahitwa Karundu n'ahitwa Bwenda n'ahitwa Munganzo. Iminsi mike mbere y'iyi tubabwiye hari indi mirwano yari yabaye mu gice cya Murende mu karere ka Bwenda ndetse no ku musozi wa Muhono uherereye hejuru y'ishuri rikuru rya EST mu Nyangezi cyangwa se ESTM Nyangezi. Nyangezi rero na gace gafite akamaro ku gisirikare n'ubukungu kuko gahuza Bukavu na Uvira biciye kuri route nationale numero 5. Ufite aka gace rero bikaba byakorohera kugera Uvira uvuye Bukavu cyangwa kugera Bukavu uvuye mu mujyi wa Uvira n'inyuma mu misozi miremire ya Ngomo ku ruhande rumwe, naho ku rundi ruhande aka gace agafungura inzira y'ijya Kaziba biciye ku musozi wa Nyamfunze. Imirwano hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 na Wazalendo rero ikunze kugaruka muri aka gace kandi ikabangamira cyane ibikorwa by'imibereho n'ubucuruzi ku ruhande rw'abaturage. Ni nayo mpamvu rero kugeza ubu abaturage baherereye muri ibi bice barimo gutabaza kubera ibibazo by'umutekano muke bikomeje kwiganza ahangaha. Ubu tuvugana undi muntu yishwe yarashwe mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'abazayirwa. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 50 yishwe yarashwe nabo bikekwa ko ari Wazalendo, akaba yiciwe mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo mu ijoro rya arayerekeye rishyira kuri uyu munsi. Amakuru
rero yumvikanye ko ku munsi w'ejo tariki 22 z'uku kwezi muri uyu mwaka aribwo uyu mugore wo mu bwoko bw'abapfurero yishwe arashwe. Amakuru aturuka muri aka gace ka Uvira agaragaza ko uyu mugore yarasiwe neza hitwa Katani muri quartier ya Karundu. Atanze aya makuru anavuga ko uyu mugore ngo yiciwe hafi y'ishuri riherereye muri kariya gace rya Nganga. Uyu watanze amakuru mu itangazamakuru kandi yanatubwiye ko uyu yari umugore wa Karuku wo mu muryango wa Barizi, umwe mu miryango igize ubwoko bw'abapfurero, kandi ngo yishwe yarashwe nabo bikekwa ko ari Wazalendo. Umuryango we wamaze kwemeza aya makuru y'urupfu rwe. Ni mu rwandiko rwashyizwe ahagaragaraho uyu muryango wagaragaje ko uyu yishwe isa moya n'igice za nijoro. Muri ubwo butumwa uyu muryango washyize ahagaragara wasabye ingabo za leta ya Kongo kubikurikirana no gukora ibishoboka byose babigizemo uruhare bakabiryozwa. Mu cyumweru gishize nabwo undi muntu w'umugabo yishwe nk'uko arasiwe muri quartier ya Kavimvira itari mu ntera ndende uvuye aha muri Karundu. Nta cyumweru gishira muri Uvira hatishwe abantu umwe cyangwa barenze babiri, kandi ahanini bakicwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa Wazalendo. Ku munsi w'ejo nabwo twagarutse ku nkuru y'abantu bashimuswe aha muri Uvira, ndetse kandi mu minsi ishize nabwo twagiye tugaruka ku bantu bagiye bicirwa ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. N'ibikorwa byarushijeho gufata indi ntera muri uku kwezi muri uyu mwaka, nyuma yaho umutwe wa Alliance Fleuve Congo na Twirwaneho ukomeje kotsa igitutu ingabo za leta ya Kongo zo kuba mu minsi ya vuba bashobora gufata uyu mujyi wa Uvira nabo bakawushyira mu maboko yabo. Kugeza ubu rero ku ruhande rwa situation muri uyu mujyi wa Uvira indani, Abawazalendo bakomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Makuru y'ejo twababwiye abarundi bagera kuri 3 barashwe mu mishyamirano yabaye hagati y'Abawazalendo n'igisirikare cy'u Burundi. Ibikorwa by'Abawazalendo byo kwica abantu bya hato na hato rero muri uyu mujyi wa Uvira bikaba bikomeje gutuma icyizere abaturage bagirira leta ya Kongo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo kiyoyoka ku buryo bugaragara. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Twongere tugaruke muri iyi nkuru ivuga ko umuyobozi w'umudugudu wa Buramba yishwe n'abantu bitwaje intwaro abataramenyekana kugeza na n'ubu ngubu. Umuyobozi w'umudugudu wa Buramba yishwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana ni mu ijoro ryo kuwa kabiri ku munsi w'ejo bundi rishyira ijoro ryo ku munsi w'ejo. Umuryango wa Binzani mu bwoko bwa Abwisha ni muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yatanzwe n'abaturage bo muri ako gace avuga yuko igitero cyabaye hagana saa 6 z'ijoro mu rugo rw'uwo muyobozi wishwe, kandi kugeza ubu ngo ntiharamenyekana abamwishe. Kugeza ubu ngubu rero amakuru avuga yuko uyu muyobozi ngo yishwe hakoreshejwe umuro ndetse anacibwa umutwe, naho impamvu z'icyo yaba yarazize ngo ntikirasobanuka kugeza ubu. Umwe mu baturage baturanye na nyakwigendera yagize ati turi mu gahinda gakomeye kuva mu gitondo cy'ejo kubera yicwa y'umuyobozi wacu yabaye ahagana saa 6 z'ijoro.
avuga yuko uyu wishwe ngo yishwe aciwe umutwe n'abantu bataramenyekana. Nyuma y'iri bara umwuka w'ubwoba n'urwikekwe wiyongereye muri ako gace, ndetse inzego z'umutekano zikaba zatangaje ko zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi n'impamvu yabwo. Bitewe n'iki gitero rero ibikorwa by'ubuhinzi byahagaze muri ako karere, abaturage bategereje uko iperereza rizagenda. Ibi bibaye hashize iminsi mike gusa ubuyobozi bwa teritwari ya Rucuru busuye umuryango wa Binza, aho bwari bwasabye abaturage gukomeza kubana mu mahoro n'ubumwe. Aba rero no kuvuga ubuyobozi ikimara kuva ahangaha n'ubundi ibara rirabaye. Reka dukomeje n'aya makuru rero tubabwire ko Kisekedi yamaze gushyiraho umusimbura wa Generali Mwaku. Uyu yapfiriye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Kisekedi yamaze gushyiraho umuyobozi w'akarere ka 33 ka gisirikare k'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse w'ibikorwa bya gisirikare bigamije kurandura imitwe yitwaje intwaro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bizwi nka Operation Sokora ya kabiri. General de Brigade Irunga Kabamba Jean-Jacques niwe wahawe kuyobora akarere ka 33 ka gisirikare k'ingabo za Kongo Kinshasa. Ni inshingano yasimbuyeho nyakwigendera General de Brigade Mwakumburuku Jean Daniel wapfiriye mu mujyi wa Uvira muri Nzeri kwezi gushize muri uyu mwaka azize urupfu rutunguranye. General de Brigade muri civili ku rundi ruhande yagizwe umuyobozi wa Operation Sokora ya kabiri, yasimbuye kuri izo nshingano General de Brigade Mwehu Evariste. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo Suryetona Mbuyirigani Karonji yatangaje ko kuri uyu wa gatatu tariki 22 Ukwakira aribwo bari abajenerali bombi bageze mu mujyi wa Uvira nyuma yo guhabwa izi nshingano nshyashya. Ubwo bageraga ku mupaka wa Kavimvira uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, bahakiririwe n'umuyobozi wungirije w'ibikorwa bya Operation Sokora ya kabiri ni Colonel Apollo Bangara. Abageze muri Uvira indani kandi mu gihe amakuru avuga ko isaha uyu mujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo ushobora kugabwaho ibitero n'abarwanyi b'intare za Sarambwe zo zigamije kubohora nawo kongerwa mu bindi bice. Gusa ibigaragara nuko kugeza ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe muri iyi minsi bigoranye kumenya icyo barimo gupanga, bijyanye nuko n'ubundi hakiriho n'inzira y'ibiganiro bigamije kurebera hamwe uko amahoro yahinda muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero icyo nababwira nuko aba bagabo bamaze guhabwa inshingano aha muri Uvira bafite inshingano zikomeye cyane zo guhuza ibikorwa by'abarwanya ba Wazalendo bakomeje kugenda bateza akaduruvayo n'umutekano mukeya muri aka gace. Ikindi kandi bafite umurimo ukomeye cyane wo guhumuriza abaturage nyuma y'uko abaturage bakomeje kugenda binubira ibibazo bijyanye n'ubwicanyi bwa hato na hato, ibibazo bijyanye n'umutekano mukeya, ndetse kandi bamwe mu baturage bakaba bakomeje guhohoterwa, gusahurwa no gufatwa ku ngufu n'abarwanyi ba Wazalendo abaherereye muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ikindi nk'ikibazo gikomeye simusiga rero kireba cyangwa se gishobora kuzagora aba
aba bagabo nuko Wazalendo na FARDC muri Kivu y'Amajyepfo kumvikana byaragoye cyane, byaragoye kandi bikomeje kugorana, aho Wazalendo zishinja igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kuba bararangaye abarwanyi b'intare za Saramwe ngo bakabafatana umujyi wa Goma na Bukavu. Wazalendo zikavuga rero ko ngo zishaka kuba arizo zihabwa ubuyobozi, ibingibi ariko FARDC nabo bakaba batabikozwa kubera yuko aba Wazalendo nubwo bafite intwaro ariko FARDC bafata nk'abari abasivile ko atari abasirikare. Ngibyo rero ko byifashe inshuti bakunzi bacu, mugire ibihe byiza abagiye mu kazi n'ubundi nkuko nabivuze ntangira aya makuru, mugire akazi keza, abagiye mu zindi gahunda mugire gahunda nziza ariko gahunda zitarimo bugome no ubwicanyi n'umutima mubi. Hanyuma kandi ushobora kudutera inkunga cyangwa se ingabo mu bitugu ukasangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe bawe, bityo ukaba utanze umusanzu kwibendera TV. Ndabashimiye cyane mwese rero, mwirirweho, mugire umunsi mwiza, mugire ubuzima bwiza.